Lejelo Sol Civil jueves 25 de febrero. Yutzok Inova. Tsokuyap tamako oxtacte hospitalo. Ola le cucata titulaca al canalo vemos nayelo yolo. Kayana kutukulo. Ubeto shambash hetzante lucalanti kutoh olalo. Beyomatu antal talamili kilukala al hospitalo. Yetel uhausal uhek apta kuchilo meya. Tuk inihol yak kuch 10.725 humpel vacuna el Pfizer y ahora le coronavirus. Le buca vacuna va en salveya. 2.925 humpelele yantos anuchaba le chats abeti. Meyahilo ukalanil toh olal. Le ya no tonto kuchilo centros de salud. Tu kuchilo rang im7 iste tijegelas kahilo ichilumil Yucatán. Ulak 2.925 yanusabati mako soku yash amiko yash le vacuna le tiets akiajo yantuntus kutsaka le mako yantio covido. Uyelap le vacuna obo yantusan utsabal titulakal tsakiahilo 67.4% tile vacuna geloba. 4.875 juntulul letie mako chihantak shane yanusabal le vacuna taktile sutukilgela 6.1% tsokutsabal tiobi. Le domingo 14 de febrero yako kuchwe Yucatán 15.630 jumpel el vacuna y ahora le coronavirus. Taktutzok shak albeta tile kimbegla 96% tutsabal ti mako chihantak tukahilo Valladolid motolite konkal. Hebistok alikote lujelhek aptale kuchilo meyashano bashk ananewilal haitul mako guyoxal hospital San Samal. Taktile kimbegla yan 206 juntulul le mako paktio le kohanilo tia no jegelas hospitalobe. 28.075 mako tsokuyolin tikubao. Matuchik valjo mishbal mishtupahtalu pak ekoble kohanilo. Le buka mako ba 87% tulak le macho tsokupaka le kohanilo le tiobe 32.306 un tulul. Behlae chik paula 113 mak pakti coronavirus. 80 tukahil ho 7 Valladolid kantule tekashetel tisimin. Ostule uman kaka tule halacho etel homun yetel jujuntule baka chemash tzantun tsonkawich mashkanu muna mushupip oskutskap San Felipe seye yetel tikul. Ichile 32.306 makos okupaka tiole kohanilo 274 juntulule tan returutalo. Chemo itukahil hoitz okuchik pahal 19.954 mak pakakti coronavirus taktuk en el 24 de febrero. Letiobeti caja cabaló 5.727 y tu shamanil 5.368 y tu laquenil 1.884 y tu chumukil 2.718 y tu nojolil 4.257 y tu chiquenil. Y chile solsi behla saik ohel bebehla kim 12 maco 7 shiboete 5 kolelo ukinilo betiyan y chil 50 tak 86 haptiwe. Yar saik ohanil tio hebishtalamil tu presiono diabetes hachpolokil yetelup ebaluk aba cardiopatía wak ohanil tu puxikalo 5 kacheti caja tu kahil hoy yetel Isamal, Canasin Seye, Suma, Yetel Tishkoko, Beshan Valladolid, junto Makim Telo, ya juntule tan retrosutal. Sokuchukik 3.439 mak pakakti químico y el coronavirus. Y chilbuka kohano yano 586 un tulule hets el yaniko. Mat ubukle kohan el tiobo, kalano tu shakaltalo mantat somenutsak yahilo umola il toh olal. Hevis okaliko 206 un tulule kohano botik alano humpuli hospitale. Yanulake tu patiko bashk nuyes le shak albetan tiobo. Ukin il tulaka le mako tsokupaka le kohan el tiobo ti yang ichil humpel winal tak 99 jabobe. Lejela, uyesa hilo le semáforo Yucatán le jueves 25 de febrero. Le kama uhetsan, yatun shang utsabal, kohano, yantio COVID, yeteliminantio COVID, hach talang yanikobo, 31.6% tsokuchupuli. Kank anuchik pahal yetel hets el yanik. Le bukatun kama tsokuchupul, utiale mako yantio COVID terminan COVIDo, le tietu, laka kohano be, 46% yanil, kank anyetel tubinu yaptal. Ubinu yapta mako oxacto hospitalo tilip iskinhela, kakete ketele mano, yash yanil, tubinu pittal. Ubinupakal le coronavirus tiyang ichil 1.08% kankayanil yete tubinu yaptal. Uchik pahal le kohanil titulak le maso kutukulta yano 41.4% yani. Chak ubonil yetel tubinu pitsta. Uyesahilo le semáforo kuchik pesike chak ankayanil. Hebistok aliko litie semáfora yanutsabak aholbileka nupu 15 kino utelupelili kuntal yeteluk inilop tunshan hetsan tumenuhalachir lumil México.